Aral asimi kan ni chu khri thongin ama chon in rem terzo pathianin ansual chajin nan nak arret saknon lo chu zo pol ranga nangma le kei mai ranga si asung loi to aral kan si Jisu khri thongin ama pathian thon remna rol remna kan nga zo pathianin chui rol remna anga terzo mi pol chu ansual chajin nga na mu ding non lawin at semral ter che zaw chu thutak ase Jisu khri rundam na hi mirekat pol chun khaw khi a rekat chun khaw khi shlaw anti khaw khi ti pol chun Jisu khri rundam na hi mi pakhat ni anoi pum sungi asuak lan mana hinu hipa hi apiang thar ding asilaw le Jisu khri zum tu asiding ti hi ril chi hasi churuanga missionary ti me evangelist ti bak tiam chawa chul lo din lak tu andum biak nak lami mi film thiam sang pol aliam chia kum zanga kum zarok tiang ka pronga anak rel ni se mire khachun asilawe khaw khi lo mi kan za pi hanga si anti mire khachun asi Jisu khri rundam na ki khaw khi chu jiang tinasi ti sile Jisu khari sungin kanza pi khaw khi mi kan si Jisu rundam na chau tu si denga chu minung nang ma le keima ni o hi Jisu hi anung pathian si keima rundam tu ka pathian si mitui Bible tong fangkan mga sile pathian thon kan ral ok asi mi kha Jisu khri thongin rol rem na kan nga zau mitui kan timi kan sual leiba chok kon kan nei ni kan pek ninga zaten kha Jisu khri ni apek sakhe zaw asi tia nazum kazum asile khaw khi mi kan si Jisu khri sungin kan za pi rundam nak chau tu dinga khaw khi mi kan si chumi pol chu Bible mun tampia lak dinga chumi sum pakhaten Johan atumpi pathum afate leiruk na songa pathianin leilung hi adu dot zet ronga afapa nei sun apeki ama azum tu mua chu thilawin kum khanun nak an chauding ama azum tu mua chu atitika rekat rom sung pol kan zo tika chun khaw khi na khi ding vek abang nan Jisu Christ nga kan zapi rundam na nga ding khaw khi mi kan si okay dunia lang ter kadumi jiang si unaw karwal kaminong people Jisu Christ hi keima rundam tu le kapathian ti mi hi athei atiuri athu fe dani athei fang kan sri pang mo asilaw le hi Jisu Christ hi keima rundam tu kapathian si ti nanun nakin na chawlang zaw mo kan lai mi Christian tampi hi Christian kan si piang thar kan si kan tio kaunan leilung klun sual naka duham naka pathian biak zangzel naka pathian minung ziang sirlaw naka pathian minung katitika pastor evangelist polong katilaw mi piang thar Christian pakhat upat ok na kan nailaw himi pol hi ziang ronga pathian na si mi karaw thiang lim pathian kan nailaw kan chawlaw ronga sining tin karak ruan karaw thiang lim pathian a chaw tu pol chun ziang ronga karaw thiang lim pathian kati kher kati sile karaw thiang lim ka pathian asibe ronga thumkom pathian zum tu kasi nasibe ding ti ro san na kanai ronga karaw thiang lim pathian hi kaswa asitin nazum masile thil sual hi tua du na tua hir na hi nanai ve kauding na tua chan khal pang kauding asinan lung oi diriam taki tua tu chu na silaw ding na pian thar sile sual na tampi thil thalaw tampi hi ol sam takin narak real thading khatlama mi piang tharlaw poli ta nak ta fung pakhat hi sual nak pal nak Bible du law zong nanun taksanom chen nak hamtam nak du ham nak tiek pol na nei tika jiang man paisa lawi na khwa hi men the sile na piang tharlaw asinan bitur simmi pol mo khan na tua na ro chana hi sual asi pathiani du law mi si tin na ruat na thei fiang sile kharau thiang limi gentil mi kharau thiang lim pathiani pi mi
phun dangin kan rel sile na piang thar se okay hay dat si se alongoi